پشتی دست بکرنا اپراسیونا رزگارکرنا باجار موصل جدست چکدارن داعش گشتک آبوری برف ناوندا باجار موصل و داوی خالاهاتی رزگارکرن دیگل ستاف آبور. نزیکترین خالا سنتری لناوندا باجار موصله لسر جاده که گشتی یا ناوا اداره باجار موصله شیرخانه و سرخانه این آبوری این باجار موصله دمیجوه دا ده بری و پشتی داعش دا آنکو داگیر کرنا موصله جالی داعش و پشتی رزگار کرنا و امی ایخن جرمزنترین هفکشا خواه شکاری یا آبوری میدانی. بخیر بین بو برنامه آبور جناوندا موصله ازم بختیار عبدالعزیزی. اپراسیونا رزگارکرنا باجار موصل دست پیکر. ستاف آبور گشتک جپایتخت باشور کردستان هولیر بر وداوی خالا هاتی رزگارکرن لناوا باجار موصل انجام دا. ام ویدره دا شیکاریان لسر هر سیکتره که ده برچاو ما گو پشتی هاتی رزگارکرن انجام بدن. که دست داعش دا چند ویرانکاری به سرجرخانه آبوری یا باجار موصل هاتنه. باجار موصل دیکه ناوندا پارزگه ها نینوا او ده هجمارتن دو هم مازنترین باجار عراقه جه آلی آکنجیان و گودگهن زیده 2 میلیون کسان. باجارک دهن یاسین به بازرگانیه که گله که برفره دیگر ولاتن در دورین خواه به تایبت سوریا و ترکیه. لدسپیکا سال 1920 ندبو عراق هاتبا دانان و که ولاته که سر بخواه اگر باجار موصل لگل نبا. جه برکو جعالی آبوری و جه استراتیجی موصل پیگه خواه لسر دروزبونا دولت عراق سپات. موصل 5 پرهنه هر دو آلین روبار دجله به هفرا گرده ده. باجاری به روش آوا و روش حلاتا دجله و دیگه یک باجار. سنتر باجار موصل لناوندا پارزگه ها نینوا بکتینید. بو آلی روش آوایی به دیراتیا 5 کیلومتران فروگه خانه نیف دولتی یا موصل هاتیه دانان. لسال 1920 جه آلی هزا آسمانی یا شاه برطانی و بریار و ایکم بری بنیاتی بو دروس کرنا فروگه خانه نیف دولتی یا موصل هات بو دانان. جبر وان پیگهن به هزین آبورین باجار موصل و باندورا داگیر کرنا چکدارن داعش بوی باجاری ستاف آبور ببریاره حتی داوی خالا هاتی رزگار کرن شروبکارین خواه لسر ویرانکارین لسر جرخانه آبوری یا باجار موصل و انجام بده. لسر ریاخواه هر دبره که ده رزگار کرن پیگه آبوری و سکتر و تایبتمندین آبوری لوی باجاری
یان لوی دوره پیشلکرن پیویا دیار بو. لخالا کوجه همویان زیدتر ام لدسپیکا گشتاخوا پیوا هاتن گریدان وکه باندورن خراب هاتنا دستکی کاری مزن بر و باشور کردستانه و که اف باندورن خراب لسر باجاری دیار دکن. لسال 1940 هلا شمندفره یا کوبریار بو بغداد به برلین وگیره بده گهشته باجار موصله. اف هلا مزن یا دریج یا گهشتنا آواران به ایکم فالا سنوری یا باشور کردستانه و که استاف آبور ما جوانه ام سردانا نزیکترین خال بکن. اف هلا دریج بیرامه بوی هلا شمندفره دینیت یا سال 1940 درست کری لیک برکو روشا اولهی بردوام لوی باجاریاتک چوی بو هلا شمندفره نکاریه مفاجبه تورگتن. اب هجمارا مزن یا خلکی درکتن آوان باجار موصل عالی آبوری و درکتن که گلک مزن یا دست کاری جوی باجاری یعنی دیگلوان خلکو حوالاتی و آکنجین باجار موصل دست کاری دردچه هزرین داهنان کار دردچن یعنی بهرین وان دردچن کارگه دردچن یعنی باندور اگه گلک مزن یا خراب لسر آینده آبوری باجار موصل هر دما درکتنا شاندک وسا یا آواریان جبرفه که باندورا خراب و دیار ببن. ده هیلن دریج ین دیو ایک ین آواران به ترومبیلان و به پیان و درکتن و رویناوان جباجار موصل مخواست امل چند کسان بپرسن که دلیوین کاری بری نها هبون که ارل جردست داعش کاریوان به آوه که نورمال بره و دچوه که بری داعش یان جینه. دکا ام سیارش باب کن کردی كردو ماري كردو باشی باش سرتاو خيرات وانا سرتاو والمصري چه شولک کرد والله الرمل شولي رمل يا كم وشوله و ما بو یا نه ما بو والله ضعيف وضعيف هرمان قد سفره دكم و بری داعش با چندت کرد شهر بين 4-5 هر یعنی روش هر 22 روش هر 22 روش يك سفره دكم یعنی جیاناوا چلی آت بو شول نماو شول قبات شول هي او كرم ناوي محمدا 2 سال دركي ور دركي دردشو یعنی 2 سال شول نما تمامی ابد 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 باشه و چه خوب خداند کرد یعنی اگر شوله و بگوستنا فوق جلي مساعده من كان عالم مساعده من ام لسرگشتا خوا بوناوندا باجاری بردام بون. چند نزیکتر دبون ویرانکاری لسر جرخانه آبوری مزنتر دیارد کرن. جهن کومد دیتن به تمامی یان شاوتی بون یان بسر ایک داهات بون شکاندن و حرفاندن. جبرکو داعش به ویرانکاریان گلکی ناف داره. هر جه کو او به خود دانه سر به ویرانکاری به جهده هیله. استمج دست داعش کارک به ارینی جبن دست وان در کتبه جبروه که لهر جهه که کوام دگهشتنه ویرانکارین مزن لدیف شر اپراسیونا رزگار کرنا موصله ببرچافت کتن. بارزان ستاف آبور لسر ریا خو بردامه و گوتیه امه به میدانیانه بچه ناوندا باجار موصله حتی داوی خالا گوهاتی رزگار کرن دست داعش ام جرخانه آبوری یا باجار موصل به وینه به تکست به جماره جهورا رون کن لسر ریامه که ام نزیکی نابچه گوگ جلی ندکه و باشور روش حالات باجار موصل هاتی رزگار کرن لسر دری گوگ جلی ویرانکاری لسر جرخانه آبوری یا وی باجاری
بومە دیار دەبن یعنی دێن تەخمینکردن بە گوتنی شارەزا و بسپوران هەژمارên gelekên mezin hejmarên yên rêkordî ji bo dubare nûjenkirina vê bajarî bihên texmînkirin heta ku ev bajara dîsan weke beriya dagîrkirina Daeş vegere ser jiyana xwe. Dîmenên wêrankariyê li ser jêrxaneya Aborî ya vî bajarî di diyarin û em ê rêya xwe berdewam bikin heta em bûye hûrtir wêrankariyên li ser jêrxaneya Aborî ya bajarê Mosilê diyar bikin. Em gehiştin der dûra bajarê Mosilê. Dawî xala ku hatiye rizgarkirin beriya dû rojan ji gehiştina stafê Abor. Ev zalamekê bi temen e ji neteweya Ereb e. Ew dibêje 2 sal ji nexweştirîn salên jiyana xwe li bin desthelata Daeş da meborandin. Hîç xizmetguzariyeke destpêkî bo jiyanê li destê Daeş me nedîtiye. به پیکاتین سوتمنی و خارن و جلوبرگ و ترسک گلک مزن تنانت پروردجی مجدز دابو. بله. جه 2 سالا جه ایکم جار وقت داعش گشت ناف باجار مصال. جانه و چپ سرداد. و جانه بومن. ام سالی رابطو سخت بو ایش نبو هموش تگوستا بو چون که پارزگاه لهر چوار لاوا دوره درابو لسرو لخوارو لروشلان لروجاوا ئەو کارگانەی کە هەمان هەشمان بوون کوردەکان کە هاتن لیان وەرەگرتیان لیان کڕینیان لەگەڵ ئێمە ئیکاریانە کرد هەموو لەسەر ئەو کارگەی کاشیانە دەژیان ئەو کوردانە ئەوە ناسیاوی ئێمە بوون ڕەفیقی کوڕەکان بوو مناڵەکان بوون هەتا هاتن بۆ ناو کەمپەکان بۆی کوڕ مناڵەکانم بدۆزنەوە بەڵام لیان دۆزینەوە بۆ ئەوەی کە هاوکاریان یاریمەتیان بدەن چونکە ئایانزانی کەوتە بوو حتی کاری هم بکن؟ بله 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 ev zalamê bi temeniyê Ereb gemendame xane nişîn kiriye. Gelek caran li başûrê Kurdistanê ev pirs di serê hevalatiyan da dilivî. Digotin eger fermanberek li jêr dezhelata Daeş be ew ê çawa mûçeyê xwe ji hikûmeta Iraqê wergirin. Li Mosilê stafê Abor ev pirs ji vî kesê dan emir kir. Ew bi serûçavên gelekên giran û xemûkî ve dibêje me li bin desthelata Daeş hejariyek bi der ji qederê me dît. Gelek bi estem bo em bikaribin pariyê jiyanê peyda bikin. Eger bi hîviya hikûmet û mûçeyê hikûmeta Iraqê ba em ê ji birsa dimirin. Lê zarûyên min bi hev ra hevkariya me kir. Herçend pareyê wan gelekê kêm bû lê me jiyan pêdom kir. دما 2 سالانه چند ساله حتی نکه هین جرد سالata Daeş dane 2 سال و نیون چاوا و موچج حکومت عراق نمان هیچ موچه بو انا هاتیا بس بۆ ساڵێک دایان ناینێ و دوایی باورد کرد داعش لە مووسڵەیە و حکومەت دەرڤەیە مووسڵەیە ئەوە لە کارتە زیرەک ئینتەرنێتدا بەڵێ و پشتی ساڵێکە پشتی ساڵێکە لە دوای ئەو ساڵەوە هیچمان نەبوو ئەو قوتوانەمان کۆ کردەوە کە لە زبڵدا بوو ئەو زبڵدانانە یاخود ئەچوونە سەر زبڵدانان کە
نعلی کۆنە و توی کۆنەی تیا بوو کۆمانە کردەوە تقریبا لە هەفتەیەکە 15 تا 20,000 وەرەگرت. والمعمل كان وين؟ ئەوەی کە زەبڵدانی هەموو پارێزگا بە یەکەوە هەمووی لەوێ کۆمانەکردەوە وين المعمل مال الأحذية والنعل؟ لە ناو پارێزگادا موصل يعني كان حتا کوردەکانیش لە ئێمە وەرەگەر ئێمە کۆمانەکردەوە هەفتانەوەماندا بەوانە و تقریبا 15 تا 20,000 دینارێکمان وەرکۆگرت. ئاکۆبەری ڕەوشاوە خراپتر لێ بێتن تەنێوە 15,000 هەبوون هەفتەیەکێدا لە بندە ساڵەتە داعش احتلال داعش بەڵێ اوكي تحت سيطرة داعش پشتی ساڵێکیش دا ساڵەتە داعش ڕەوشەهاوە خراپتر لێ هات هەتا 15,000 هەفتێدا نەما حتا ئەو 15,000 کەش نەما تتعايشوا من تجون بالخبز بالماء مەجالم بەرێ با قسە بکەم. ئێمە کۆبوونی خۆراکمان نیە بنزینمان نییە غاز نییە نەوت نییە هیچ شتێکمان نییە. ستاف آبور یه بر به روژ آوای و دچه روژ جی بر به آوابون دچه لداویا روژه بر یاکو دنیا تاریک ببه ام گهشتن داوی کولانا هاتی رزگار کرن لدست داعش ملور هند گنج دیتن بو ایکم جار پشتی 2 سالان جزیندان کرنه که مزندنا و باجاری دا به آزادانه هاتنه سرجادان لترسه که گله که مزن هتا نهاجی لسر لیو و دم و چاوینوان دیارن. گلگ هول مدان هتا کو امکارن چندگ جوان گنجان با آخفتن بینن. جبر کو ترسا داعش هتا سر هستی لدوان گنجان دیار بویه. دیگل گوتنین خواه مرج دانین برستاف آبور هتا کو باخون. دوی دم و چاوین ما بهن رش کرن. هر دما کو دا آخفتن لدور خواه دزفرن. اوان دگوت ما باوری به کسی نمایه و هر کس لباجار موصل دچاون مدا داعشن جبرکو داعش گلک ریان لبرسینگ ما گوهارتنه يعني مسارو جاف داعش كان هذا الكل بومن 2 سالات وبندست داعش بوي داعش 2 سالات وبندست داعش بوي داعش چا تعامل قال وكر جيانا وچا ابو بوچی؟ نه لیگری والله او صابو مباخفه اوكي تجبر براي خونه ويري باخفي اري والله دو براي تلويري نه اري والله بو كيف انا برايته حيل بكره حيل بكر شو مان الويري شو مان الويري والله هموت اشتانا شت كان الويري شنو ذكر شو اللي وان ويري هيا اني تو نكات تو الكيت تو 11 ترسين اي والله نكاج تو ترسي القران فد مره بو هليقري بقرعان مالي من خرابه شو بو من بحثك شو تبغى تقري من ترسيم بقرعان من ترسيم توش ترصاد قري عن خمه نا والله داعش بقرعان داعش تو ايشان ديه اري والله شلت كريه والله هموش كلام بيها تو جلده داي اري والله كان جلده والله بيست وصدك بيست وچه بيست وصد صد كان يعني 120 جلده دا خارنا سرچه تا 120 جلده خارن بو والله لبو تليفوني بس تلفون فتبو اري والله 120 جلده اري بقرعان برين سرلاش تدرس بون قالك تو نخوش نکردی پیش نه والله باش او 120 جلده الكيرل دادن المال يعني الدري لا الدري همو عالم كش همي عالم را ايه هلا قري خاطر خدي بريم من عزيزي لا خازيت باخويت دلي برين داره ما يصور روجر گنجک دن لناوندا باجار موصل آلوزی و لاوازیارا و شعابوری لوی باجاری به پاری جیانا خواه و گرید دا دگو به مهان مبرنج نخواری به مهین دریشترن مگوشت ندیتی نجی خواری تنه لناو مالان بود دما 2 سال به نان ساده
و پیکاتا شربت جفقی و میویان امکارین زارین خواه بخوادی بکن نه گوشت نه برنج نه هر خارن اکدن دناوا مال مدا ندها دیتن تن خارن خوش و پیکاتین خارن خوش بو داعش و دست حالتا داعش دهاتن دروست کرن لناوا باجار نه موصل تا گوتم من هیچ آلاف و آلاهین خارن نبوم هیچ تک نمابوم بە هیچ شێوەیە خۆراک نەبوو خۆراک نەبوو بە هیچ شێوەیەک وای لێ هاتبوو تەنەکەیەک ڕۆم بە 25,000 بوو شەکر وای لێ هاتبوو بوو بە 3,000 دینار من 2 کیلۆ شەکریم کڕی بە 6,000 جه باجار رش ود کری بەڵێ لە بازار ڕەش کڕیم ئارد بوو بە 35,000 بەر لە ماوەیەک یەک کیشە شەکر بوو بە 120,000 و بری داعش چاوا بو بەر لە داعش ئێمە هیچ کەم و کوڕێکمان نەبوو چکول بەهۆی بری داعش خواردن پێت ناتوێت تشتا بکرن هەمومان دەژیاین و تەنها پێویستمان بۆ کار بکەین و پارەوەرگرن و بیکڕین انه هذا قلت اخي انه هذا قلت جا اخفم لا لا راح تحكي والله براکەم پارەی ئاسن وەک پارە حساب نەدەکرا و هەروەها 1000 دیناری و 250 نەیدەخوارد يعني اذا هسه اشتريت واحد چاوا یعنی اگر ئێستا بۆ نمونە ئەگەر تەنەکەیەک ڕۆنت بکڕایە کە ئێستا بە واگەر پزاری با کە بە ئێستا بە 10,000 ئەگەر ئەو بە 250 بۆ حسێب کردی تا 15,000 لێ باش. وەردەگرتی چەند مەها هەتانەها تا برنج نەخواری ئێمە تەنها ئەو برنجانە دەکڕین کە تەیرۆکان دەیخۆن کە باڵندە دەیخوات ئێستا هەندێک کەس هەیە نازانن خواردنی برنج چییە تەنها شەربەت و ئاو شۆربیان خواردووە بۆ ئەوی منداڵەکانیان بژێنن ئەوە چەندان مانگە خەڵکێک هەیە دەژین هەموو ڕۆژێک بۆ شێوەیە دەژین ئێمە ئەم 3 ساڵە مەینەکیشی زۆرمان چەشتووە به مهان به سالان يوميه يعني يسوي لهم شربة بالسنين. حمالي عنده وين؟ هاي شوف على 3 سنين احنا عانينا معاناة والله قشرة. اوكي واذا مثلا و اگر ایکی خواست با شولێکی بکات بە هیچ شێوەیە کار نەبوو تەنها یەک جۆر کار هەبوو ژەو بوو لەگەڵ ئەوان بڕۆی لا شغل ما ينطيق. ماكو شغل ماكو ez dixwazim bipirsim ji çend mehane ji çend rojane te goşt nexwarî گۆشت من 5 مانگە گۆشتم نەخواردووە لەبەرەوەی گۆشت نەبوو û birinc لا ما ماكو. برنجیش نییە والله رز ماكو لا أقول لك لا. ئێمە تەنها یەک برنجمان دەخوارد کە ئەوی ژۆ بوو کە باڵندەکان دەیان خوارد çend roja carek بەڵێ کەی كم شهر. لە چەندەوە برنجت نەخواردەوە بڵێ چەند مانگە نەتخواردووە بس تەنها ئەو کەسانەی کە پارەیان هەیە و بازرگانن ئەوان دەیانتوانی برنج بکڕن یعنی داعش بازرگانەکانیش ئەوانە بوون کە لەگەڵ داعش بوون ئەوان دەیانتوانی بیکڕن هذا فخذ مال تەنها بازرگانەکان دەیانتوانی گۆشتی گۆلک بکڕن بەڕان دەیان ما بردەوە عنده طبع. خەڵکەکەش بەس تەماشای دەکرد والفقير چاوە یعنی چاپکردی نەبوو هەمی وەرەقە بوو ما عنده فلوس. بازرگانەکان ئەو کەسانە بوون کە تەنها دۆلاریان هەبوو بس دولارات عنده. یعنی بەس تەنێ ڕفتار گەل دولارت چکو ئەوان تەنها مامەڵان بە دۆلار دەکرد بۆ نمونە دەیگوت مەڕێکم بە چەند دەیدەیتێ ئەو دەیگوت بە یەک وەرەقە وانە پارەش کیڤەتی ناندن پارەی عراقی نەی دەخوات ئەوان نازانم داعشش لەکوێ پارەیان دەهێنا ئێمە نەمان دەزانی يجي ياخذ منه. ئەوان کەسانێک بوون کە نەوتیان دەفرۆشت هذا كاكي ماكو. بۆ نمونە و کەسی کا کارگەیەکی بەفری هەبوو دەتوانێت شتێکی وا بکرێت شو يسوي؟ لو حصل به مثلا كل قالب 500 دينار وانت احسب ايش قد يبيع باليوم؟ یعنی بزۆری بۆ هەر داشێکی دوێ بەهەر هەبات ئەملاکە داعش هەموو مڵکەکانی موسڵی داگیر کرد گشتا ستافخوا مبداوی آنی ام گهشتن داوی خالاهاتی رزگار کرن به گوتنین شارزاو بسپوران جبرک و خین لنواوی باجاری هاتی رشتن استم باجار به حسانی وگره پیگه خواه آبوری یه بر داعش او دبیجن 200 سال باجار موصل پاش کفت
استمه به حسانی باجارک وک باجار موصل برینها به دیتن. دو روژان ستاف آبور لناوندا باجار موصل و کلینا خواکر و هفکشا خوا وکر جرخانه آبوری به درجایا میجوی تایبت به موصل و مخص جر هفکشا خوا انجام به وی آوایی بون. داعش باندورک گلک خراب لسر جرخانه آبوری یا وی باجاری درست کریه. لی اپراسیون رزگار کرناوی اگر به داوی هاتن دو تخمین هنه. یک جوان اگر وک گوگجلی کدیکه و باشور روجهلات باجار موصل شرک گران درست نبه 95 جساده آواهی و بالاخانه و نافچه ساخله مان اف نافچه که شرط دهاتی کرن و دم تن ام پدوی به 10 میلیارد دلار بو دوباره نوشن کرن جرخانه آبوری یا باجار موصل و وگران آوه بوی آست بری هاتنا داعش لی اگر شرن گران لناوندا باجار موصل دروز بون وکه باجارو که شنگال دوه زیده 100 میلیارد دلاران بودجه و خرجات به هنداوین کرن و بردست کرن حتی دوباره جرخانه آبوری یا باجار موصل وگرد سردم بری داعش اف انجام داویه یه هفت که شامه بو ده برنامه آبور دا تا آبوره کدن ارشاد بن